Dobar dan ljudi, sa vama evo S vama je Creepers Revenge, naravno ovdje igramo sa Exodus King i Lord Noob koji je stvarno noob. Evo imamo mob arenu smo napravili na serveru. Šuti da najavim do kraja. Znači imamo pravilo to i mob arena, tako rešimo sad napraviti. Naravno, sad je nekako prvi. I sad ćemo početi igrat. Malo još laga dosta. Isprobaj malo, mate. Fuck! Neko me plaća. What's up? Ajmo. Kafej. Pigmena sam udario, ne. Run. Mate, dođi u ovaj... Mate, dođi u ovaj Archer, ovaj govno. Mate, dođi u Archer. Dođi u... Mali. Mala svinja zombi. Ne. No. Okej, ovo je polu nemoguće. 3, 2, 1, What's A ja sam se u lavu bacio. Pogledaj, odmah umreš, ovo nije normalno. Lag. Ne. 2 srca. Glupi silverfish. Ne. Please. I'm alive. Da li sam ja stigao popit strength potion? Ma to je to. Ma to, kako ih Silverfishovi raka. su definitivno najgori. No, Spidey. Tako. Bo da li ja imam jedno srce ovdje u kantunu i ih ubijam sa strength potionom. To trebaš znat. Pazi leđa Lil. Midget, pigmen, kako si? I u zapu, kap, ne, skill. Okej, joj, nisam ti stigao. Ja, ne. Mate, ubit će me, ja sam se krijan iza tebe. Bodali skeleton sam ubio jednog. Mene ubijaju. Pola srca. Silverfish, glupi. Ne vidim ga niti. Silverfish je nešto najgore. Ajma. Stvarno. Jedan silverfish, imao sam pola srca, nema regeneration. Sorry. Mislio sam da je creeper. Ja. Gledaj. Dobro, ne ime... To je kad si jasan. To je kad si glup. To bi bilo to, ljudi. Vidimo se drugi put. I ti ne biš pohvalio buildera, man. I da, moramo posebnu pohvalu. Posebna pohvala za graditelja ove mape, koja je pretty awesome. To su Lord Noob i kako se zove Mislav? Dobro. Bok.